da ume na taj način da ih povezuje prosto u jednoj veličanstvenoj sintezi, vi toliko baratate. A mi smo vas samo predstavili kao filosofa, u stvari. Nije moja zasluga. Takvo je vreme. Čitava planeta traži neki izlaz za civilizaciju, neki novi oblik religioznosti i on će doći iz nauke. I Tesla je jedan u stvari svetac te nove religije koja će biti za čitavu planetu. Da, pa poznato je da je on sam bio religiozan Tesla, s tim što je u početku kao sin pravoslavnog sveštenika bio hrišćanin, ali kasnije je sve više shvatao da je budizam, u stvari mu je više prijao, i u jednoj rečenici je rekao da su te dve religije religije budućnosti. Da su hrišćanstvo i budizam religije budućnosti. Jeste, ali on je razlikovao ličnu vezu čoveka sa Bogom, gde je, dakle, ono što zovemo ljudsko telo zapravo crkva, a ono što zovemo duša, to je onaj deo čoveka gde postoji dobro i zlo. Znači, grešna misao i dobra misao, ona koja je harmonična sa kosmosom i koja je zapravo božanska. I onaj deo čoveka koji je čisto duhovan, znači koji nije ne samo materijalan, telesan, nego nije ni prostoran. To bi recimo u geometriji odgovaralo tački, u aritmetici nuli. Dakle, nečemu što nema nikakvu dimenzionalnost, to su, da kažem, slike duha u stvari u nauci. I to je Bog. Dakle, naša veza sa Bogom na koju je Tesla mislio, to nije ono što je on preporučivao drugima. Za druge on smatrao da bi budizam i hrišćanstvo pomirile suprotnosti suprotstavljenih kultura, Azije i Evrope, odnosno Istoka i Zapada. Tako da on razlikovao religiju za koju je smatrao da je neka vrsta moralnog korektiva za ljude i ono što je zvao Bog u nedostatku pravih izraza za to. Dobro, da, to je jedna tajna i on je to opisivao kao jedno kosmičko jezgro. Prošli put smo o tome pričali. Evo, možda je zgodno baš da pročitam taj citat. Samo je u tom jednom delu govorio, čini mi se, na taj način. Kaže, Aristotel je učio da u vasioni postoji nepokretna entelehija koja sve pokreće i misao je njen glavni atribut. Isto tako, ja sam uveren da je ceo kosmos objedinjen kako u materijalnom, tako i u duhovnom pogledu. Da. Postoji u vasioni neko jezgro, od kuda mi dobijamo svu snagu, sva nadahnuća, ono nas večno privlači i ja osjećam njegovu moć i vrednosti koje ono emituje celoj vasioni i time održava u skladu. Ja nisam prodro u tajnu toga jezgra, ali znam da postoji i kada hoću da mu pridam kakav materijalni atribut, onda mislim da je to svetlost. A kada pokušavam da ga shvatim duhovno, onda je to lepota i samilost. Onaj koji nosi u sebi tu veru osjeća se snažan, rad mu čini radost jer se i sam osjeća jednim tonom u sveopštoj harmoniji. Da. Vidite, nepokretno, beskonačno. Beskonačnost mora biti nepokretna. To je u stvari Aristotelova enteleheia, ono što je prvi pokretač svega, ali samo se ne pokreće. To je, dakle, neka vrsta središta univerzuma. Kad su Aristotela pitali, a gde je univerzum, on je rekao, on je u sebi. Dakle, jedan logičan odgovor koji naravno ne znači ništa novo. I Tesla je bio potpuno uveren da to nepokretno jezgro, znači ta jedinstvena beskonačnost, jer je duhovno objedinjeno sa materijalnim, pa je prema tome on pristalica ideje o jednoj beskonačnosti, a ne o mnogo beskonačnosti kao što postoji u matematici i fizici danas. I to je fundamentalna razlika njegovog mišljenja naučno-filozofskog i naučno-filozofskog mišljenja koje preovlađuje u savremenim školama. On je dakle smatrao da ta jedna beskonačnost ima kao svoju pulsaciju svetlost. Jer vidite, mi gledamo, kada sad ja gledam vas, ja u stvari vidim samo jedan vrlo mali deo spektra elektromagnetskih talasa, 10 na minus 14. I ako bih ja mogao sada da vidim i gama zracima, i rentgenskim zracima, i radiotalasima, ja bih video potpuno drugačiju sliku
kosmosa i ovog prizora uopšte. Na primjer, ako bih mogao da gledam rentgenskim zracima, ovi zidovi za mene ne bi postojali. A ako ja bih mogao da gledam kroz zidove. E sad, ako bih ja, znači moja struktura bila od rentgenskih zraka, ja bih onda kroz zidove mogao i da prolazim. I to je to o čemu je Tesla vrlo dobro znao kada je govorio o talasnoj strukturi svemira i o jezgru koje zapravo pulsira potpunom svetlošću, znači apsolutnom svetlošću. Jer kad bi mogao da vidim sve frekvencije elektromagnetskog spektra odjedanput, meni bi se celokupni kosmos, celokupni univerzum pretvorio u jednu beskrajnu blješteću sferu. To je to jezgro o kojem on govori. Ali govorio je da je čitava materija u stvari zgusnuta svetlost. Tako je. To je još Newton govorio, jer Newton se jako bavio alhemijom, ko znate. Izašla jedna odlična knjiga Lov na zelenog lava, gde autor procenjuje koliko kod Newtona vremenski u životu je potrošeno vremena na nauku, a koliko na alhemiju i na teološke spise. Pa radi se 80% na alhemiju otprilike i na teologiju, a 20% na ono što znamo da su principija matematika, Newtonova optika i na celokupnu njegovu nauku. Evo ovako, predlažem da krenemo sada na neke takozvane misterije koje su vezane za Nikolu Teslu. U prošloj epizodi vi ste napomenuli jednu misteriju koja još uvijek nije razjašnjena, a to je ta eksplozija u Tunguziji koja se desila 30. jula 1908. godine. Jeste. O čemu se tu radi i kakve to ima veze sa Teslom? Pošto je to bilo u Tunguzi, naravno da su ruski akademici i naučnici ispitivali tu pojavu i nisu mogli da nađu nikakvo rešenje. Naime, iz jednog vrlo malog otvora na zemljištu u sred Tunguzije izašla je nekakva energija koja je posekla tungusku tajgu, to znači borove, vrlo visoku borovu šumu, hiljadama kilometara. Tačno u odnosu na tetve, tačno su sva ta stabla padala tako da su koncentrično bila poređana u krugove oko tog malog otvora, a sam rez na drvetu je bio kao žiletom, kao laserom. Ali ne baš sasvim kao laserom, jer drvo nije bilo spaljeno. Bilo je jednostavno presečeno. Znači, nekim vrlo visoko energetskim snopom. Drugo, ta ideja o tome da je to bila kometa od leda, pa zatim da je to bio meteorit, otpala iz jednostavnog razloga što je rupa u zemljištu bila obrnuta kupa. Naime, ako nešto pada sa neba na zemlju, onda je ta normalno rupa gore šira, dole uža. Ovo je međutim bilo obrnuto. Dakle, rupa iz koje je izašla ta energija je bila vrlo uska, a širila se u zemljište i prema tome jasno je da ništa s neba nije došlo. Pjotr Leonidović Kapica, jedan od poznatih ruskih naučnik, inače i saradnik Rutherforda dugogodišnji, je postavio hipotezu o veoma maloj čestici antimaterije, jer pokušao je da to objasni, međutim nije uspeo statistički to da pokrije. Ta čestica antimaterije trebalo da prođe kroz vrlo debeo sloj atmosfere, a da se ne sudari ni sa jednim molekulom, što čak ni da kažem, širokogrudija statistika nije mogla da pokrije. Međutim, naravno, pošto su Rusi takvi da njima ni najfantastičnije ideje nisu strane u nauci, oni dakle ispituju sve to, došli su do pretpostavke da je Tesla u stvari kroz zemlju jednostavno poslao velike količine energije, znači u pravilnim razmacima šaljući energetske impulse, on bi dobio na drugom kraju zemljišta, a mogo je da nišani preko stojećih talasa kroz zemlju, vi nanišanite, pa onda šaljete visokofrekventne talase u određenim periodima vremena i na drugom kraju se akumulira
ogromna energija koja u jednom trenutku probije naravno iz zemljišta i napravi tačno takvu rupu kakva je nađena u Tunguzi. Ono što je zanimljivo, to je što se kasnije mnogo čuo iz ruskih ezoterijskih krugova da je, vi znate da u Ruskoj federaciji ima dve budističke republike, Kalmike i Burjatija, koje je potpuno budističke, i da jedan burjatski lama obavestio tunguske šamane da se stanovništvo skloni. Naravno, životinje su same osetili i otišle, tako da nikakvih žrtava nije bilo u povodu te eksplozije. Ono što je bilo karakteristično i što se vidjelo iz drugih krajeva sveta, bila je ogromna svetlosna kugla, svetleća, u stvari vatrena lopta u ionosferi, dakle jako visoko, i Zemlja je podrhtavala gotovo 2 meseca posle te eksplozije. Dakle, u svojoj emisiji Tesla gospodar sveta, Tesla vlastelin mira, dakle to znači gospodar sveta u prevodu, naučna redakcija ruske televizije je pre godinu dana emitovala, potkrepljeno svim naučnim podacima, upravo ovu tezu, dakle nakon 50 godina proučavanja i duže, da je zapravo to Teslin eksperiment. Zašto gospodar sveta? Pa zato što se on celom planetom igrao zapravo kao jednom malom električnom kuglom. Naravno, samo se promene frekvence i dimenzije i vi u stvari imate sve iste efekte na jednom eksperimentalnom setu koje je veličine ping-pong loptice i eksperimentalnom setu celokupne planete od 12.000 km prečnika. Prvo da vas pitam, da li je Tesla uopšte imao neko objašnjenje, pošto je on bio 1908. godine još u napadu te snage, da li je nešto reagovao uopšte na tu misteriju? To je pravo pitanje koje ste sad postavili. Evo, vidite, u arhivi Teslinog muzeja ima nekih 50.000 isečaka, 50.000 dokumenata, to su, mislim, isečaka iz novina, raznoraznih, o Tunguskoj katastrofi, o čemu je sva svetska štampa pisala ne mesecima, nego godinama, nema nijedan isečak. Niti je ikad išta zabeleženo da on o tome rekao. Mislim da to govori samo po sebi, još u prilog toga da je on to uradio. Ali je poznato da je mesecima pre te eksplozije poslao svog saradnika, šerfa... U martu mesecu, da. Da trebuje karte Sibira. Tako je. To je sad on je novinar ruske naučne redakcije, Pravdivcev. On jednostavno otišao čovek u Vašington, u Kongresnu biblioteku i tamo, pošto ima sve zapisano ko je šta tražio od osnivanja, našao podatak da je šerf, Teslin asistent, u martu mesecu tražio te vojne sekcije, u stvari Sibira, odnosno najdetaljnije karte koje je mogao da nađe upravo Tunguzije, a ovo je bilo u julu mesecu, dakle 7. jula ujutru. A dobro, hipotetički, čime je mogao Tesla da proizvede te talase koji su mogli da naprave tako čudo? Pa kula Wardenclyffe. Sa Wardenclyffa, da. Pa 908. je Wardenclyffe u stvari još uvek mogao da bude u upotrebi. Ali on je napustio 903. Pa 905. definitivno, ali svejedno. Ne, pa da, ali to je sve ostalo. To je bilo njegovo zemljište. To je sve ostalo. Dakle, on je mogao, recimo, za 48 sati sa 2 tehničara da to osposobi za oscilovanje, da uradi eksperiment i da posle to definitivno napusti. I kula je tek srušena 917. A što je srušena? Godine, pa zvanično objašnjenje je da ne bi služila kao orijentacija neprijateljskim, odnosno nemačkim podmornicama. Međutim, Tesla je, ali to se radi o jednom istom danu, pozvan u Chicago da eksperimentiše u američkoj mornarici, da je upoznao opet GGC-a, odakle sledi ta njihova naučna veza koja rezultira dinamičkom teorijom gravitacije i jednom novom teorijom etra prilagođenom i čak akustička gravitacija i tako dalje. Tako da istoga dana kad je otišao u Chicago, da u stvari počne svoje eksperimente u okviru američke mornarice, dobio je vest da je kula srušena. Evo kad ste već pomenuli mornaricu, da pređemo na još jednu misteriju o kojoj se malo piše, ali se mnogo govori, čak jedan film snimljen. Radi se naime o Philadelphia eksperimentu.
Poznato je da je Tesla se upokojio 7. januara 1943. Yes. Ali već u oktobru 1943. dakle par meseci posle njegove smrti, piše se da je američka vojna mornarica pokušala jedan eksperiment sa 3 vojna broda sa namerom da jedan od njih učini nevidljivim. Tako je. I šta se desilo? O tome je pisao Charles Berlitz, mislim, u knjizi Philadelphia eksperiment i ja kad sam to prvi put pročitao, mislio sam da je to ipak naučna fantastika. Pošto on pisao o Bermudskom trouglu i tako dalje i uopšte takav je autor. Međutim, kasnije sam upoznao 2 Amerikanca, odnosno jednu Amerikanku, Margaret Cheney, koja je pisala Teslinu naučnu biografiju i njenog mentora i prijatelja, dakle čoveka koji je uopšte u njenom životu odigrao veliku ulogu, navodeći je da počne da istražuje Teslu, Lelanda Andersona, koji je završio fiziku i istoričar je fizike i živi u Koloradu, gde je čitavu svoju kuću pretvorio u stvari u neku vrstu Teslinog muzeja. Znao i Kennetha Sfizija, dobio od njega jako mnogo dokumenata i tako dalje. Dakle, on mi je rekao da je počeo da se bavi Teslom posle susreta koje je imao u vozu 944. godine u Americi sa jednim mornarom sa toga broda. Dakle, to je 20 godina pre nego što je Charles Berlitz pisao knjigu. To je jedan vrlo pouzdan čovek, Leland, i pisao je dosta o Tesli i koji mu je ispričao taj eksperiment i rekao, i onda je Leland pitao pa koji je naučnik to radio ili Einstein, kaže ne, Tesla. On tada nije bio čuo za Teslu. Leland, nego je čuo tada od tog mornara i onda je počeo to da istražuje. Prema tome, to mi je jedini podatak o verodostojnosti toga, ali ako pogledate kompletno nedostajuću Teslinu naučnu teoriju, dakle ono što možda se izvuče iz njegovih eksperimenata, da se apstrahuje kao neka vrsta naučnog saznanja, vrlo različitog od ovih drugih saznanja, a Tesla je bio veliki eksperimentator, kao što znamo, ima odlično osjećanje za fizički realitet. Mislim, nikad nije niti govorio, niti matematički pisao nešto što nije bilo opipljivo fizički, što i njegove slike iz mladosti, te idetske, također potvrđuju uopšte tu sposobnost, taj dar. On je prema tome mogao da koncipira jedan takav eksperimenat, ali naravno ne govoreći sve do kraja. I šta se desilo? Oni su uzeli da se sprežu na jedan vrlo neobičajen način, pa su biološka tkiva mogla da u stvari čine neku vrstu legure sa metalom. I jedan broj tih mornara je tako napola iz palube vriskao, drugi su goreli, neki su se pojavljivali i nestajali, tako da je većina te posade u stvari nastradala, a jako jedan mali broj, zapravo posle nekih psihijatrijskih intervencija, je pušten kućama. Jednog od tih mornara je sreo i Leland Anderson. Da, jedan deo posade je potpuno nestao. Više se nije ni vratio. Neki su kasnije mogli da imaju tu sposobnost da voljno budu nevidljivi. Se pojavljuju i nestaju. Jeste, pojavljuju i nestaju i o tome je u stvari napravljen film u 2 dela, engleski film i naravno objašnjenje Einsteinovsko. Nije teslijanska nauka, u stvari zato što ona ne postoji. Ona tek treba da se shvati, formira i obrazuje kao neka vrsta korpusa znanja. Pominjete taj vremenski inženjering kojim se Tesla bavio. Objasnite šta to znači, kako je moguće to uopšte sprovesti ovde kod nas u praksi i u kakvoj je to vezi sa isto jednim od njegovih eksperimenata o kojima su pisale naveliko svetske novine, to su bile naslovne stranice, da je Tesla imao komunikaciju sa drugim svetovima, gde se pominje ta neka njegova čudnovata cevka kojom je on... Sad, tu ima više stvari. 899. u Colorado Springsu. On je u tim vrlo jakim elektromagnetskim poljima primetio istu tu zelenu maglu koja se pominje u Philadelphia eksperimentu. Posle te zelene magle,
on je shvatio da zapravo u homogenim elektromagnetskim oscilatornim, opet da kažem, poljima, iako to nije potpuno adekvatan, odnosno dobar naziv, Tesla je primetio da njegova svest šeta kroz vreme, odnosno da je on u stanju da ima i vizije koje ne odgovaraju toj stvarnosti laboratorije u kojoj se nalazi. O tome je napisao pismo svom prijatelju Johnsonu. Rekao je, u elektromagnetskim škrabotinama, kaže, i pražnjenjima, ja sam pronašao um. Dragi moj, je zvao Luka Filipov, dragi moj Luka, ti ćeš jednog dana, pošto je Luka bio pesnik, biti u stanju da čitaš svoje pesme Homeru, a ja ću diskutovati probleme svoje nauke sa Arhimedesom. I to je dokument, da kažem, uz, naravno, uz beleške iz dnevnika u Colorado Springsu, koji govori o tome da je Tesla otkrio dejstvo elektromagnetskih polja, pre svega na ljudski mozak. A zatim, naravno, i na objekte koji nisu biološki, na bilo koju materiju, jer u stvari, kada imate, na primjer, jedan kristal i stavite ga u jedno homogeno elektromagnetsko polje, kristal menja svoju vremensku koordinaciju. Odnosno, taj objekat u homogenom elektromagnetskom polju više nema istu vremensku koordinatu kao objekti izvan toga polja i sasvim ima drugčije vreme u odnosu na referentno vreme spoljnog sistema. I to je nešto s čim se eksperimentiše već u svetu. A sa čime? Koja to aparatura omogućava? Pa može i Teslina, pa to je jedna od najjednostavnija aparatura za oscilovanje. Međutim, sad, šta meni kaže da moj inženjer, prijatelj u stvari, dobar prijatelj koji se bavi Teslom, Goran Marjanović, on tvrdi da je ta Teslina, ma kako primitivno nama danas izgledala, aparatura, či motanje žica oko određenih cevi i tako dalje, da je to zapravo aparatura koja nama omogućava visoku selektivnost, znači visoku kontrolu događaja, jer u svakom trenutku ja mogu da štelujem osobine polja, nameštam osobine polja koje su mi potrebne. Dok poluprovodnici, tranzistori i tako dalje daju zapravo jednu potpuno mehaničku, u stvari, daju mehaničke efekte u polju, u tom smislu da projektuju i neke osobine svojih struktura. Tako da ja, u stvari, kada zamotam žice, ja mogu tačno da definišem geometriju polja. Ako ne zamotam žice, nego upotrebim, recimo, štampana kola ili poluprovodnike, onda ja ne mogu prvo ništa da menjam, a drugo, sama ta štampana kola imaju svoje elektromagnetske osobine koje zapravo imaju vremensku koordinatu koja je u tom slučaju fiksna. A meni je osnovno da menjam tu vremensku koordinatu i zato moram svaki taj eksperiment da konstruišem na klasičan način, pre naravno nego što se usavrši ta tehnologija, pa ćemo onda moći i štampanim kolima, ali ne ovako kako je sad. Da li je tačno da je on govorio o tome kako je posle smrti njegovog velikog prijatelja Marka Twena imao komunikaciju sa njim? Jest, to je on tvrdio, mislim, pošto se jako mnogo družio sa novinarima i novinari su ga jako voleli, on je to tvrdio u svojim vrlo kasnim intervjuima, 40. 41. godine. Ali da ne zaboravimo, 937. godine u amerikanskom Srbobranu, to je list ekonomske srpske emigracije koji izlazio na srpskom u Pittsburghu, Tesla je dao intervju da je nekada postojala civilizacija na Marsu, ali zbog promene magnetskih osobina Marsa i tako dalje se civilizacija preselila u unutrašnjost Venere i da on ima komunikaciju sa njima. To je sad predana engleska štampa, američka štampa ne, to je objavljeno na srpskom. A čekajte, bilo je još nekih nazovimo senzacija? 903. Tako je. On je, sad, 903. to je bilo nešto drugo. On tada nije rekao da razgovara sa Marsovcima, nego sa Marsom. On je, dakle, razgovarao sa planetom. Kako?
tako što je poslao jedan energetski zrak koji se odbio od Marsa. To su sve svetske laboratorije zabeležile kao bljesak, refleksiju s Marsa, međutim, nije to niko dovodio u vezu s Teslom pre nego što je on dao u stvari intervju New York Timesu, da je rekao da je to njegov zrak koji se odbio. Onda su ga svi napali, ali je došao tada kao član gornjeg doma lordova, engleski naučnik Lord Kelvin, u političku posetu Americi. Tada je predsjednik Amerike bio Theodore Roosevelt i on je onda, da kažem, bio primljen na najvišem zvaničnom nivou. Međutim, kada su ga pitali, on je rekao, ako Tesla kaže da je to tako, to je onda tako. Do kraja marta za sve MTS prepaid korisnike svaki drugi SMS je besplatan. MTS, imate prijatelje. Zamislite to. I dao intervju u New York Timesu, Mars is signaling New York. Mars signalizira New Yorku i time je zaustavio, da kažem, napade na Teslu i tu polemiku. Evo još nešto što smo propustili u prethodnoj emisiji. Govorili smo da taj njegov projekat globalnog umreženja, ne samo informatičkog, već i energetskog, ostvario u praksi u tom smislu što je napravio jedan automobil koji je bio wireless automobil koji je koristio tu energiju, je li tako? Da. Koja je imala 4 motora na svaki točak, imao jednu antenicu od 2 metra i još jedan produžetak koji je bio ovaj do uzemljenje dole. I automobil je išao preko 100 na sat. Je li to proveren podatak ili? Pa evo sad ovako. Pa, znajući Teslu, ja mislim da sve što nama izgleda neprovereno u vezi Tesle, to u stvari sve tačno, jedino što nemamo konkretne materijalne dokaze danas. 930. godine je taj automobil navodno napravljen. Napravila ga je fabrika Pierce Arrow. To je jedna fabrika stara, vrlo dobra automobila koja je to pravila automobile za Belu kuću. Prvi je o tom događaju pisao Petar Sava u svojoj knjizi, objavljenoj 1930. Znači kad je Tesla još bio živ. Knjiga je Nikola Tesla, genije naše budućnosti, je naslov te knjige. I dobro, sad ličanin, da kažem, zemljak, čovek koji je voleo Teslu, objavio knjigu, ništa čudno, ali u toj knjizi je opisan taj automobil. Šta je rekao Petar Sava? Navodno je on vozio lično taj auto. I naravno da je Tesla u njega imao poverenje. On je tada bio 30 i neku godinu star, Petar Sava. Dakle, iz automobila je bio izvađen motor. Imao je 4 elektromotora, po jedan na svakom točku Tesline konstrukcije i imao je jednu antenu od 2 metra napred, a pozadi je imao jednu pločicu koju je vukao na tako jednoj čeličnoj niti ili jednoj metalnoj niti. I Tesla je došao sa jednom torbom, otvorio je torbu, odatle izvukao 4 cevi. 4 cevi koje je stavio u taj jedan uređaj koji je već bio napravljen u automobilu. I posle toga je taj automobil išao na radijantnu energiju, dakle na energiju okoline koju je uzimao. Kakva je energija u pitanju, to je svakako ostalo tajna. Sad, pre 2 godine, doktor Ebens, Klaus Ebens, jedan inženjer iz inženjerske porodice, čovek koji dakle živi u Hamburgu, je dao intervju o istom tom automobilu, govoreći sledeće, da je njemu deda njegov je bio u to vreme 930. bio je predsjednik pronalazača Nemačke, cele Nemačke. I kao takav je bio u Americi, upoznao Teslu, upoznao
Petra Savu i on je prisustvovao tom eksperimentu u Buffalo. Pošto je bio predsjednik pronalazača, zamoljen je da o tome ne govori ništa, da se ne bi naravno ideja ukrala. Što je on čovek i održao, a ostavio je sinu. To je znači pre 2 godine otpečaćeno kod advokata iz sefa, koji je otac od advokata ostavio njemu da otpečati kad je rečeno. Kad je to otpečaćeno, to je ista ta priča, apsolutno ista koju ispričao i Petar Sava 1930. godine. Hoćete da kažete da je Tesla pre 100 godina rešio energetsku krizu planete večno, da smo mogli da koristimo tu energiju i za automobile i za neke druge stvari? Nema ratova oko nafte, nema zagađanja okoline. Da, svakako. I to je potpuno pri zdravoj pameti, jer kažem da je Zemlja generator enormnih količina elektriciteta. Mi na svakom, po metru imamo 100 volti napona, u stvari porast sve do ionosfere. Tamo su ogromne količine elektriciteta. To je faza, Zemlja je nula, fazu i nulu spojimo i dozvolite imamo strujno kolo. Ja ne znam, mislim šta tu nije jasno bilo kome. Samo nešto sam propustio apropo te njegove mogućnosti. Prvo da stvara te slike i vizije ispred sebe. On je čak verovao da je moguće i misao projektovati na platno. A vi kažete da sada nauka radi u tom smeru, da Japanci otprilike dolaze. Nešto je urađeno na to, ne baš u potpunosti. Ne možemo baš misao tačno da projektujemo, ali možemo određene komande. Pa, mislim, naravno, pošto kroz naše nerve ide struja, a mi smo elektromagnetski oscilator, da mi određenim senzorima možemo tu emisiju da primimo i da je pretvorimo na izvestan način u sliku. Japanci zapravo pretvaraju ove impulse koje idu od retine prema centru mozga, dakle koje idu kroz u stvari očni nerv. I to mogu da dešifruju. Šta je tu? Pošto je vreme zapravo osnovni zakon kosmičkog poretka za sve. Pa prema tome, kad se te frekvence koje idu kroz očni nerv, odnosno te biostruje, poređaju na određeni način, onda može da se projektuje odgovarajuća slika tim frekvencama, pa naravno i na platno. Tesla je međutim imao po meni jednu dublju ideju. On je zapravo smatrao da je moguće napraviti aparat koji bi bio neka vrsta telepatskog posrednika između čovečijeg mišljenja i crtanja elektromagnetskim poljima, tako da taj prenos ide stalno i na taj način je smatrao da bi se ukinula laž u svetu, jer niko ne bi mogao nikog da laže ako bi svakom video šta misli. To je bio također jedan od njegovih altruističkih, filantropskih, u stvari čovekoljubivih projekata. A zanimljivo je međutim i ovo. 1922. Lev Teremin je napravio jedan jako dobar instrument, Teremin Vox, Tereminov glas, koji se sastojao od Teslinog visokofrekventnog polja i proizvodio vrlo čudan zvuk. Tako, mislim, jako je lako proizvesti, pošto je to visokofrekventno polje, naše su ruke na nižoj frekvenciji. Kad mi pomeramo ruke u tom polju, onda se vrši modulacija i u stvari mi čujemo direktno zvuk elektrona iz vazduha. To je najbolji instrument elektronske muzike ikada. Zašto to pominjem? Zato što je on pre Drugog svjetskog rata, Lev Teremin je svirao u Metropolitanu i Einstein je svake godine dolazio da to čuje i čak je odlazio u njegov studio pokušavajući upravo to, da spoji sliku i muziku. Jer u stvari sve je vibracija. Pa na koji način mi možemo da vidimo zvuk, a na koji način možemo da čujemo svetlost, to je nešto čime se Tesla također posebno bavio i ja sam skoro dobio iz jednog arhiva koji je otvoren u Americi, koji dakle nije iz Teslinog muzeja, njegov rukopis, i to je iz Čikaga konkretno, gde Tesla govori o tome da postoji svetlosna osnova zvučnog talasa i računa recimo energiju kubnog santimetra zvuka i računa odnos tih vibracija, ali bez Dopplerovog efekta. Što znači da je on zapravo svet bio u stanju da
shvati kao jedan kontinuum vibracija, kontinuum talasa i u tom smislu nema razlike ne samo između zvuka i svetlosti, nego između onoga što zovemo čvrsta materija i onoga što zovemo talasna struktura. Znači, on ima taj problem koji imate u kvantnoj mehanici, dualizam takozvani, odnosno dvojnost prirode materije, da je i talas i čestica. Ne. To je sve talas, a u odnosu na vremensku koordinaciju tih talasa mi vidimo nešto kao probojno i neprobojno, odnosno ono što je nesinhrono, mi to vidimo kao probojno. Znači, ako imate jednu česticu koja je nesinhrona sa prostorom, onda je ta čestica u praznom prostoru. Ako je sve to sinhrono, mi vidimo da je sve to u stvari popunjeno. Vidimo to kao celina. Znači, on je očigledno, ne rekavši to, uneo upravo vremenski kriterijum u talasnu strukturu svemira i razrešio je u stvari tu dvojnost koja ni do dan danas u nauci konceptualno, odnosno teorijski, nije jasno. A i proizvodio je te zidove od jonske plazme koji su neutralisali sve pred sobom. Tako je. Koje kasnije za vreme rata hteli su da upotrebe to kao jedan štit oko planete, odnosno oko nekih prostora koje su bile namenjene za odbranu. Je li tako? Pa je bio i u pregovorima i sa Amerikom i sa Rusima. Jeste, i sa Englezima. Engleska vlada je usvojila taj njegov predlog 1936. godine. Neville Chamberlain, onaj koji je potpisao Minhenski ugovor sa Hitlerom, pa je zato smenjen. On je zapravo na sednici vlade odobrio $200 miliona tada da se upute Tesli da organizuje odbranu Velike Britanije od napada. Ideja je bila da se jednostavno napravi jedan svetlosni zid pod visokim naponom, tako visokim da bilo metak, bilo brod, bilo avion, znači bilo koja materijalna struktura se dezintegriše do nivoa molekula i atoma. Znači ništa ne može kroz taj zid da prođe. E sad, desilo se to da je Chamberlain smenjen, došao je jedan drugi engleski premijer, Baldwin, koji je rekao, pa ne možemo mi, kaže, odbranu Britanije da poverimo čoveku od 80 godina i onda je prebacio taj novac u stvari na mornaricu, na izgradnju brodova i tako Tesla nije dobio priliku da to napravi. Ali je bio u pregovorima i sa Rusijom, mislim, za jednu drugu stvar. Ne za, to se zvalo skalarni interferometar, tako ga danas u stvari zovu, a on je sa Rusima bio u pregovorima za vatrene kugle. Jer to je, imate recimo brod i sad imate Teslin oscilator, vi oscilujete na nižoj frekvenciji, sad, pošto je brod ima ivice, onda se tu stvaraju te takozvane parazitske struje koje su više frekvence. I te se dve frekvence spregnu, stvori se loptasta munja, ona eksplodira i tako uništite brod i sve ostalo. To je u stvari nešto vrlo jeftino. Smatram da Rusima treba jeftinije nešto ponuditi. Ali loptaste munje ni dan danas nisu u mogućnosti naučnici da naprave. Postoje neki koji prave, ali jako minijaturni oblici, dok je Tesla, kažete, pravio loptaste munje u obliku fudbalske lopte i igrao se sa njima, bukvalno stavljao ih u kutije. Jeste. On je imao problem s tim... Kako je mogao da i drži te vatrene lopte, a da njega ne oštete nešto? Pa zavisi od kapacitivnosti. Mislim, vi možete tačno da izračunate energiju te lopte, da onda ona lebdi na nekom, da kažem, to se elektrostatičkom nivou od vašeg tela, recimo na 5 cm na 10. Ne možete da je dotaknete, to ne, ali možete da se njome igra. On je otkrio to u Colorado Springsu, evo zašto. Kad bi isključio, pošto ulazi u rezonansu sa zemljom, sa atmosferom i tako dalje, tu im bilo jako mnogo parazitskih struja. Znači, ne samo ovi koji su išli iz njegovih oscilatora, nego svih mogućih. On je onda bio suočen sa problemom kada isključi aparate da se stvore te loptaste munje pa oštete aparat. Pa je prvo pokušavao da ih izbegne, a onda malo po malo je ovladao u potpunosti tehnikom proizvodnje
tih loptastih munja. Posle, kasnije, godinama, došlo je do zaključka da u stvari to princip fuzije. Dakle, to je na isti način. Ako vi dobijete loptastu munju, vi možete atome i molekule da sintetišete direktno iz svetlosti. I to je on u stvari otkrio. To je suština njegove teorije materije. Međutim, kada je završio taj razgovor sa Rusima, postoji jedna priča da je on izašao napolje na trotoar i da ga je na trotoaru udario neki taksista automobilom. To nije bilo posle priče sa Rusima, nego sa engleskim poslanikom iz Kanade. Direktno je s njim završio razgovor, onda je izašao na... A gde se to dešava? U Njujorku. U Njujorku. On je izašao na ulicu i onda ga je neki taksi udario. Međutim, očevici kažu najneverovatniju stvar. A to je sledeće. On je, kad ga je udario taksi, on je napravio salto u vazduhu i ponovo se dočekao na noge i sklonio se. To su rekli ljudi koji su posmatrali taj udar. Otišao u hotel, nije išao kod lekara, polomio je 3 rebra i lečio se svojim visokofrekventnim strujama, kao što znate imaju i svoje medicinske aparate, između ostalih stvari. Da. Sad, da li je to slučajno ili ne, to je ostala enigma, jel? Pa evo da pomenemo i te struje. Dakle, on se, kažu, i kupao tim strujama. Jeste. Imao je i čak i rengenski aparat, u stvari uslovno rečeno Teslin aparat, koji je imao iste efekte kao i rengenski snimak, s tim što nije bio štetan za čoveka. Čak i svoje stopalo snimio. Tako je to. On je visokofrekventna polja u stvari prodiru kroz tkiva. Znate, on je tačno našao osobine polja koji može lepo da snimi ne samo kosti, nego da snimi i krvne žile i tako dalje. I potpuno bez ikakve opasnosti, odnosno ništa ne oštećuje organizam. Prvo su bile to Kruksove cevi, pa Lenardove, pa Rentgenove i tako dalje. Međutim, te Tesline nisu u upotrebi između ostalog i zato što je neposredno posle tih eksperimenata koje je vršio njemu izgorela laboratorija 1896. godine. Upravo to. Pa tu se radi o nekoliko nedelja da li da on objavi zrake koje je pronašao ili da to učini Rentgen. Pa je Rentgen to učinio svega 3 nedelje razlike. Tesla mu je naravno čestitao. On je bio vrlo velikodušan u tome. Pa da, s tim što isto zaboravljamo da je on čovek koji je pronašao i radio, iako je to kasnije Marconi uzeo, jer je bio njegov tu saradnik, pomoćnik, odnosno u laboratoriji. 2 meseca je radio kod Tesle dok nije naučio kako da napravi radio. I onda je on to patentirao. Međutim, kasnije pravda je ispravljena, jel da? Posle nekoliko decenija. Na Vrhovnom sudu Amerike 961. već su svi bili, mislim, kod Manitua na onom svetu. Vrhovni sud Amerike je dodelio Tesli prvenstvo u pronalasku radija. A recite nam nešto o njegovim fascinacijama raznim stvarima. Kaže, bilo je potrebno da vidi jedan biser pa da se sav naježi. Onda ti rituali, ne znam, u spremanju hrane, da je moralo da bude određeni broj tanjira, salvete. Da, bio obsesivni tip. U tom smislu da je imao ideje koje su bile jače od njega u pojedinim trenucima i mislim da je to pomagalo koncentraciji. Jer čovjek kad se koncentriše iznutra, njemu jako odgovara da sve kako je unutra bude iz polja. Pa prema tome, ako on mislio o broju 3, ako je on mislio o određenim stvarima, njemu je sve ono što bi narušavalo tu talasnu strukturu, da se tako izrazim, njegovog sopstvenog psihičkog, mentalnog stanja, smetalo i on je želeo da to prilagodi. Naravno, kasnije je uspeo da to kontroliše, ali to mislim da nije ništa čudno, jer kod kreativnih ljudi u tom uzdizanju duha od čulnog nivoa na nivo zakona koji su nematerijalni, vi često niste u stanju da sve ono što je bitno harmonizujete, odnosno da sve usaglasite telesno sa onim duhovnim. I onda s polja gledano to izgleda kao neki mali poremećaj, u stvari normalno. Da. Pa evo, još to nismo ispričali da kada je kao mali dobijao te slike koje su najpre bile nejasne, a kasnije uspevao da ih onako raskristališe, da mu budu vidljivije, on kaže da ne samo to da je imao, već kaže svake noći i ponekad i preko dana, kada bih ostao sam,
Polazio sam na ta moja putovanja vrlo često u nova mesta, gradove i zemlje, živeo tamo, sretao ljude, pravio prijateljstva i poznanstva i ma kako to izgledalo neverovatno, činjenica je da su mi oni bili isto toliko dragi kao i moja porodica i svi ti novi svetovi nisu bili manje intenzivni u svojim manifestacijama. Piše u mojim izumima 1919. godine. To u mističnoj ezoterijskoj literaturi se zovu astralna putovanja. To je, da kažem, jedna notorna stvar kod svih jogina, kod visokih adepta magije, upućenika i tako dalje. Međutim, tu postoji jedna komplementarna priča koja u dobroj meri može da osvetli o čemu je reč. A to je zapravo ono što on također ostavlja u mojim izumima kao jednu mentalnu vežbu koja mu se spontano pojavljivala, pa je posle on i prihvatio to da čini svaki put pre spavanja, a to je sledeće. To je nešto što je, kaže ovako, kada zatvorim oči, uvek prvo primetim tamnu, jednoličnu, plavu pozadinu, sličnu nebu u vedroj noći bez zvezda. Pazite, vedra noć bez zvezda, to je nešto što nije sasvim jasno. Zatim, za nekoliko sekundi ovo se polje ispunjava bezbrojnim zelenim pegama koje osciluju. To je upravo ta zelena magla, to je taj prelaz. Uređenim u nekoliko slojeva koji mi se približavaju. Zatim se sa desna pojavljuje divna šara od dva sistema paralelnih linija, međusobno vrlo bliskih i pod pravim uglom. Znači, to je već nivo zakona. Ovo je bio nivo svetlosti, sad je već ide, ili displeja, kako bi rekli kompjuterski danas, a ovo je nivo zakonitosti displeja, znači načina na koji je ta slika raspoređena. A taj zakon se ne vidi kao slika. On je imanentan, on je unutrašnji zakon slike. Međusobno, kaže, vrlo bliski. Ova slika preliva se u svim bojama, ali dominiraju žuto-zelena i zlatna. Znači, to je taj moment, u stvari, prelazi iz ovog sveta u drugi. To je žuto-zelena, da kažem, boja, koja lagano prelazi u plavu, znači u ultravioletnu. I tu se sad frekvencija, odnosno učestanost veoma raste. Odmah zatim linije postaju svetlije, ceo prizor biva gusto prekriven tačkama žmirkajućeg svetla. Sad ide cela stvar u piksele, u digitalni nivo. Čitava ova slika lagano prolazi poljem vizije i nestaje u levo, ostavljajući za sobom pozadinu neprijatnog, nepokretnog sivila koje ubrzo biva zamenjeno morem oblaka za koje se očigledno pokušavaju da se uobliče u žive likove. Ako se oblaci uobliče u likove, onda on ide u san. Odnosno, njegovo je svako sanjanje bilo odlazak u paralelni svet. Bio tu stanju radi i budno, ali je to radio i spontano svako veče. Ako se ne uobliče, onda nema sna. Onda je to besana noć. Sad, uzmite Aldosa Huxleya, engleskog pisca, koji je napisao čuveni esej The Doors of Perception, vrata opažanja, koji je uzimao ogromne količine LSD-a da bi eksperimentisao sa mogućnošću promene stvarnosti. Istu ovu sliku ćete naći. Potpuno ovo sad što sam pročitao, što piše nikakvog kontakta, ja sam to mnogo proveravao i naravno, mislim, niti bi jedan od drugog to prepisivo, ne dolazi u obzir. Da. Međutim, ljudi ga u svoje vreme nisu razumeli, pa evo i do dana današnjeg, je li tako? Da. On je praktično igrao igru sam protiv svih i u jednom trenutku je izgovorio ja sam čovjek budućnosti. I prosto i kada je odustao od tog svog projekta Wardenclyffe, on je rekao da će se to ipak ostvariti jednoga dana i da će to biti svetska senzacija. Jasno, jer u stvari Zemlja kao jedinstvena planeta, zatim globalno društvo, to sve mora da tvori jedan harmonični sistem, ne samo u sunčevom sistemu, nego u celokupnom galaktičkom svemiru. I šta nas od toga u stvari odvaja, šta nas deli? Pa deli nas saznanje, deli nas shvatanje zakona koji će to omogućiti, koje je Tesla tada pokušao da sprovede tehnički, pa je shvatio da
okolno polje, znači mentalno polje čovečanstva nije spremno i da jednostavno mora da se sačeka evolucija tog polja da bi se to dovelo u sinhroni sistem. Ali on baš u jednoj rečenici kaže to vreme će doći. Mislim da baš naziva to vreme duha. To je naše vreme, to je sada. Vreme duha i da će to desiti u jednom trenutku, kaže, kao dlanom od dlan. Jasno, jer će odjednom veliki broj ljudi dobiti istu ideju. Odnosno, duh vremena će prevladati i tad se to širi kao požar. Odjednom svi shvate jednu istu stvar i to je moment preobraženja. U stvari, čovečanstvo je pred tom promenom paradigme ili te glavne ideje bivanja, života, postojanja koju je Tesla predvideo. Potpuno predvideo. Evo da vas pitam pred sam kraj emisije, da li postoji u Srbiji ta svest kakvog smo mi čoveka imali? Da li država radi nešto na tome da se analizira ta dokumentacija? Vi ste u prošloj epizodi rekli da nekoliko stotina hiljada dokumenta stoji koji uopšte... Pa ima 150 i nešto hiljada, ali je 60.000 naučnog karaktera, što je vrlo mnogo, 60.000 dokumenta. Pričamo o tome kako Srbiji treba brend, pa se trudimo da to bude ajvar ili ne znam šta. Da li je jednostavno potreban možda neki institut koji će se ozbiljno baviti proučavanjem Tesle? Apsolutno da, ali iznenadit ćete se šta ću vam sada reći. Postoje ljudi ovde, u Beogradu, u Srbiji, u Evropi, u Australiji, u Americi, u Rusiji, u celom svetu koji se jako mnogo bave Teslom lično. To su ti samostalni istraživači koji nemaju nikakvu instituciju. Njihova institucija za sad internet. Mislim, preko interneta se dogovaraju, a ovde mi imamo ljude koji su posvetili svoj život, u stvari, stvaralaštvo Tesli i koji su vrlo zadovoljni. Kad razgovarate danas, na primjer, sa umetnicima, oni su depresivni, stalno traže neke pare, sve im nešto nedostaje, sve nešto nije u redu, nisu shvaćeni. Kad razgovarate sa ovim ljudima, koji u stvari idu putem naučne religioznosti, potpuno bazirane na Teslinoj duhovnosti. Kad s njima razgovarate, vidite smisao, vidite osmeh, vidite svetlost. Mi imamo takve ljude u Beogradu i takav institut, ako bi ih okupio, to bi učinili nešto za celokupni, ne samo srpski narod, ne samo za Zapadni Balkan, nego u stvari i za čitav svet. Ja bi, iako je sad red da završimo, ja bih ipak se setio i samog trenutka Tesline smrti, da ispričate priču o toj golubici, jer on u jednom trenutku govori kako je hranio na 1000 golubova. Jeste. Ali je jedna bila golubica specifična, gde čak kaže da je imao takvu ljubav kao što čovjek voli ženu, tako je on voleo tu golubicu. I da je imao tu mogućnost da je prizove i svojim mislima i da bi ona uvek došla. Ali to posljednje njihovo viđanje je bilo malo mistično. To viđenje zapravo vremenski pada posle kule Wardenclyffe. Tad je on shvatio da ne treba da radi tehnički, nego samo da investira ideju u kosmički razum koji će naći način da to ostvari u budućnosti, kao što je rekao. I on sam kaže, kada je golubica ušla kroz otvoren prozor njegovog hotela, on je uvek držao otvoren prozor za golubove, zato je menjao hotele stalno jer su ga izbacivali. I s njom je on imao očigledno neku vrstu visokofrekventne ili ultrazvučne možda ili kakve druge komunikacije telepatske, što je on inače mogao. Kad je primao Edisonovu medalju, on je izašao sa prijema, otišao u park u sred noći i tamo su ga pokrili golubovi. On je bio u stanju da u sred noći, golubovi ne lete noću, da pozove golubove iz makog kraja Njujorka. To su ljudi ne jedan put videli. Znači, on je u stvari tog trenutka, kada je ona došla i pustila 2 snopa bele svetlosti na njega, shvatio da ona njemu govori da umire. Jer to je u stvari odlazak duše. I da je njegov program završen. Da on zapravo više na materijalnom planu nema šta da radi. I zapravo 30 i nešto godina je on i radio samo na duhovnom planu. A golubica, to nije samo običan simbol. Znači, simbol koji se kod Tesle materializovao. To je u demonologiji poznat u stvari vesnik Agarte. Vesnik Agarte, gde obitava Lucifer, gde je u stvari onaj koji donosi svetlost i tako dalje. I Agarta je jedan od demonskih nivoa koji morate da prođete da biste stigli do božanskog domena. I to je u stvari
njena smrt, Kula Vardenklif, Snop svetlosti i cela ta priča, znači ujedinjenja muškog i ženskog principa, jeste prevazilaženje nivoa razlike dobra i zla. Od tog trenutka i Tesla nam poruku šalje u stvari preko te priče o Golubici, on postaje potpuno duhovno biće. Gospodine Abramoviću, hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama. Poštovani gledaoci... Vrlo je prijatno bilo, da vam kažem. Baš mi je drago. Poštovani gledaoci, naš gost je bio Velimir Abramović. Reprizu možete pogledati sutra u 13 časova i 5 minuta. Prijatno. Gospodno, odlično. Imamo onda...